Čice moja draga, odite svojoj baki. Devetogodišnja Lučka, sedmogodišnja Lana i petogodišnja Kjuri odrastaju u miješanoj obitelji. Njihov otac je Hrvat, rođen u Sloveniji, a mama je Slovenka. Cijela obitelj Špiranec već dugo svojim domom smatra isključivo Sloveniju, ali čuva i običaje iz domovine. Moja djeca koja su se isto tako integrirala i žive u miješanim brakovima, mislim da su našli jednu pravu mješavinu jednog i drugog i uzimaju ono najbolje i od jednog i od drugog. To bi ja rekla da je recimo komparativna prednost kada se susretnu dvije kulture koje se isprepleću i koje se bogate. Odrastanje u miješanim obiteljima obiluje izazovima. Najveći od njih je čuvanje jezika. Zbog toga, iako Slovenka Katja Kukovec podržava svoju djecu u učenju hrvatskog jezika. Meni se zdi eno poznavanje, znanje tujega jezika, kjergakoli, ne, res eno veliko bogatstvo. Pa manjši, ki so, prej, ki živijo z enim drugim jezikom, bolj ga usrkajo, bolj ga znajo. Pa za kjerkoli tuji jezik, tako mislim, no, hrvaščina je pa sploh nam najbližja. Ne. Iako su hrvatska i slovenska kultura bliske, Katja uočava razlike u temperamentu slovenskih i hrvatskih obitelji. Presenetil me je način komunikacije, pogovarjanja, kako hitro lahko rečeš lepo besedo, tudi kako hitro lahko rečeš manj lepo, žaljivo besedo. Čeprav po svojem mi je to všeč, ne, pri meni doma so bili pa bolj tih, pa so se manj pogovarjali. Pa pol na koncu so šli tudi veliko prej narazen, no, kar bi mogoče sicer. Život mi prekrasan buket pokloni. U njemu 5 cvjetova miriše. Baku, pjesnikinju i profesoricu hrvatskog jezika Katicu Špiranec unuci vrlo rado posjećuju, posebno za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika. Osim zajedničkog ukrašavanja jelke i pečenja kolača, djeca posebno uživaju u starom slavonskom običaju unošenju slame. Najboljši obred pri Božiću se mi zdi da ukrasimo jelko. A možeš li mi reći šta radite sa tom slamom iza? Ja išćemo bombone. Bombone, a ko ih je tamo skrio? A baka? Zašto? Zato ker je to hrvatski običaj. Osim različitim običajima, jezicima i tradiciji, život u miješanoj obitelji naučite prihvaćanju različitosti, toleranciji i prije svega ljubavi prema bližnjem, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili rasnu pripadnost, kaže Katja Kukovec. Ja sigurno se naučiš sprejemati drugačnost. Pa ne samo da jo sprejmaš, da jo imaš še rad, ne. To se še zmer učim. Poštovanje različitosti i međusobno razumijevanje su vještine koje bi danas dobro došle svima nama, smatraju članovi obitelji Špiranec.